এগৰাকী উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী যাৰ কণ্ঠই বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত খলকনি সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেখেতৰ কণ্ঠত আজিৰ অসম HD চেনেলৰ যোগেদি এই শীৰ্ষ গীতটি শুনো আহকচোন। ধীরে ধীরে কলাহি তুমি অভিমানৰ অভিমানী মোৰে মৰমতেনো অভিমানী তুমি হলে বিলীন হম যেন লাগে তোমাৰ বুকুৰে মাজতে নীলিমাৰে আকাশত উৰি যাব খোজে इश्क है मीठा रोग सोने इश्क है मीठा रोग फिक्र न कोई क्या कहते हैं इस दुनिया के लोग इश्क है मीठा रोग सोने इश्क है मीठा रोग फिक्र न कोई क्या कहते हैं इस दुनिया के लोग प्रति पले पले बोया है मूले तुम्हारे मोरों में हो आँखें बोता है बोया है मूले तुम्हारे बोतोरा लोई तेजे तेजे অজানা শিহৰণ দুটি উঠে আঁকিছে মিঠা ৰং উঠানো বাঢ়িছে বুকুতে তোমাকে লৈ feels good you on my side shining in my heart lighting in my life oh girl it feels good